Ole amato e fo ile vaenga le sa fa so joy le amatanga le atua ole o fa ilo mai stasio fo mai sinia le frema I mato tu samo ole taimi mo mai le lusu mal lima ona tu sanga o fa nga luenga le fo maloloina ole tu fa ina pe ole ai se me ai ole ai mai la to uma I potu ese o fa mai ile maluta yao ona wale fainga wenga le okuka o ke ya usur ke nga kaimi akomo ese babele longom kanga wenga over time wale tutongia ole maliela wa umala o tele to ya fela ila ngono tangata kuka malonga le fie bo mo fa mkala ai se ka kilo lali a to masila sila ese vai que kau ngamu ku or melia wa ai li ole kunga ole nga luenga le ole ola male o kirkan kama ko kiki lava o kile lo la ko kala king fimer kami fenga ngai pe lo ke sila fia ole nga luenga e se akuro ke lo nga luenga ole ala ko le olo le mai ai la le mai ol mo me ai mar silma ya a pela lo so ke va ngale ya ka kia ke wo ki mai se mai wale ku so mo mai oli si mai en fa ngale ai ngim o ngale ali si mai o so va va ngo so mai pa ale ai ka ya ye ke ola ya ol fa ka va ai me wo va ngale fa lo mo le pisar pa ke ale ele foi ele fongole al malo al me foi la ole mo work kongi ai o kaimi le fa kali ai o walk out la fa penge e ka kia se nga lo fa penge e ka e lon ka wo ngo a fiel mai o me nga le ko pore ole la vatulo fa no nga le wa ole o mano au tia o era kuka ai mana tua ma wa ye vatuale le vatu mai tu dua mo mano au le tu kuka ai la avatulu o fano no ngari kuka o lo fa ngonga fa pea ka I le mo wa ko so ko nga ola o vakaimi ai mo mele bingo nota e nana o fayatu o menga ngo fai ka no mo lo le tala o fai tau manino nga o vakaimi o telefa ya tu a mea ona o kuka le ai sa ya ni fa mo ngai ni si fo ia nga ka alo le nga ku singa la ko o vakaimi ai mo meleto no fo mai le fale le o mai fai nga ruenga ai sa unga la ia o va ku o vakaimi ngai lo I tu la fai nga ruenga o le mate fa so fa lo we tele ai o le winga lo fa no ngai le au kuka ke fo di lo le lo fa lai na no fa tu na ma wa lai ma wa kwa lo pei e ia le reason ke le wa fuainga le mo ko overtime ele o se mea nga kia ai ele o se mea fo e ma fai o nga fai e se ka ko fa fia ula vali ona o mea e sai kia mai o nga o le fainga malo ma tai tai a o fia o yeso o lo fa ma so lo ko le wa ele teritonu e tauia mai le tua no tatou tautinga me la pos ko lo paulo ya rualu lo tatou wa male mauti noa ele se mea fa le o ngaina lo tautinga I lumo le tua la le wingor kala I mean savali ese ia la o ngi fare ainga fo I la ai ngi million ia ai o ko ngi lo o vakai savali ese ia la o ngi fare ainga fo I o ko ma lo tere le tunu a o lo walu ese le a o koe pa wa le o le fare mai o le fai ko a muli a lea I le va o le ola marioki kuno it's the last and the final could be the final door e ke arua ilo ile sipiko wa eoki maliu pe ke ko e fo ilo ainga wa e malolo a o lau savali ese la fa pe e wa le ai a ko a so pe inga mau a o le mau la fula la mau a to la utongi na o overtime ai e ongo sai foi e ko e back pay nga o ko e mo uma wala nga wanu nei lo no tomo mo fa pe se furu kasi va ya soli atua ele ai se ko kongi ku ale yo lo ko fai ka ku overtime
which a whenga ronga e so uma ni le penga koru kura o kai me pe fa pai le mawhainga e makua e ovo ya a fe kuka e sifi e kong fa sifi ya a whailana ele kaulanga nei na wa mafuona ta fa so ai le nei mea e nana o fa yatu okay o fo awa e ika fo ile malo wa ile kaumake a awa ile fia fo ia vala si wala ngai se mela ko ye fo va awa mela ele se mela ar fainga malo le wa ye ngai le ko ke si la fia ole mangingo ar complain se furu kasi va yaso ko kai mena la ke te ka ia vala si la ke te ka ia fia me ka ko alu me se sao wa ele fia fo ila ia fia me malanga masianga fainga malo wa ele fia ia valasi so le ai e faia fo ila lo fainga mama ai kaka le lupo ma ye maso anko ika alka o ngalo ngale kasi ngalo ngai e o fa kasi mo leo mala kinga mu o fa mai po le ala me kupu ele fanku fa o ia ngalo ngai na to te sila fia la tu alalo wa ma we va kwa lalo ai ka oko la o fionga mingiska va au wat tau fo ina sila no wat tau esa only wat tau na sila ai le no outsource lo nga ngai ia fa con kala ke lo pa o le fifinga le sila va nga se fe o so ngi singa ruanga mo kingo ai mo ma ala ko fo ise kampangi fo ile tu lo man tu na va tu mo la fa so nga fea nga ulonga meu le leo se pe alela wa vatu le side of coin ele meu lo ko singa tu no loto ya la eru ese ngeila fa pe ongi malo fo ngai bai ke arwa pe la yo ko ai se sime ari ai i fe kadi ai ai so le kalo fa ngai fa le fatu a fana na ula tu pepe na itama matina matua na itangata la wa fia so ele ikausa sami le lo por kaya mo more le fako a o se me ai manga yo ele yo va me ka o mole va ele yo me ka o mole wala ngai kuka e fai mai au te loa ai te le savali e se na matua e ma onga le ya ioi alo bingala le na faila titala ai se fai atula ya le sila mene le utawe lo tama fo a fai fo wala tongia oi angai ke fai ngaru ngare me ke le mole ai ai mo mai ngaru ngo mai le tawa ela ngo le ka ke kala ngo o me mangingo me mama ave sa pusa mor fali pega hoje le ngo vai mana tua sei vai vale manga yo me le wo so me lo ka ma fo mana tua mai a fai wale mongi pe se ele nga lo vira supervisor iduma wa supervisor for my doctor e ave ngai pusa moa ia se ikau fa se ku ai fo ni fa koi fo wala nga ele o fa pe o sau wale ai se awana o fai tau nei fa bene e sau wale fa fanga wale se breakfast was yoki me ai ele ai se yoki se me ai wo ke vare dina ne ai wo wale se over wo le yo le fa di ile wale po la ko pe kofia a wale ya wo fa nga ruenga o wale ko ngia ngo ka in all seriousness ele angan me ale uri nga fai o me ai mai anga se me ai fo le ala panka se kusa pe lo so wo fa a foi le te vai e va nei no bota ulo ma fa wa mo tangata a wa o le upu modi o fisidi nga e mole mangava ongo wole mawa fa mata wole ai lo fa nau mingi ar kuska le kusi de kusi de kusi oki ar kusi oki por kusi oki ar kusi oki mal kusi oki e mingi ar kusi oki ele ofia ajere more ya fa fe ole fe ngor ku karme ora ku ka ole fe ngor me ye me le kamu ya me ya ma ele via i fua more de fua moava ya o kakamaku koki e wa kamama mai i kakamaku fo mako ngo vai ya a me sa ko ngo silver bar se fulu mon kopu pe e mole mangapa ye pale ai ro ke fa ela fa yaku fa fe mai ka ia availana ai mana tua mai tau mafa uma lava wo fa numeraina this is the most important one of the breakfast
wange misi o fo kwanga le so fo mararoinga o fo ka fai nutrition ma ka fai ia meal challenge o le kamale ia o le breakfast ale o fa ide le ai le ku kai ma me ai ia te ula ia ai se vai ngata te tiro ia ke rola ukala outsource lo ngaruenga ia to la lona outsource pe ngi sila pe ngi nga e ka ka ngi ko kampangi ku se ave kampangi o la dole meta fa yo pe fo ngaruenga fa pui mala valele e tu uma mana ia lana fa con kala ke loitua na le ia la ia ngaro ka kare fa ngi ma ia e to fo ile le siku kale to fo ile le io e al me fo ke o foi e kasi pe are ku ka fa mai wala ko ka kasi le mo le ko me ku ka fa fengi si ku ko ia le me ngale ko le si ku ka ku ri ku ka le ya la ai mana ia ai si fa nga ila ai umangila ai si akil fa ku ka ai ku mo me o ka foi ya o ka si akil fa ku ka Saure me wala nga kwa fari ir ku kalle ko ngiongo kai olela ba sia ke ku nga ku mul pusai sai ba sia ke ku so le ka nga lapa ma mo lau kama kekele avo nga la matua I sa saure de ir ka usa mir ku kar fani o piwa kama ka libera o ka ko le mo le o ka ko wakele akana kar korelo le fero ngano na ko era wakele juara aka me o maka aka vai se la le urupo o manale le wa mai foi mai sa o wa foi mai sa o wa mo kwa wa le ofi wa fa solo pusa isa uso ron ko ro mo ka o ku su miska sia ki ko ia ai ora fasiri wa ufa tua ora fasiri le la ufa tua ke ro ma nga ngai fa ngai pinga ki ia fa ko ngai kampangi fo ngai sunrise ia o ia pe ave fo I se pesingi si fo ngale wa masa wa lango kamala ia e mo mi fo ile mala mai mo meu o tanga healthy food ai ko se ro se ngai pinga ki ayo awa palasi mai la fa pe o mai la kamale ori moru makasila ma ia ngor fa la mamo maka e ko se fa kali mai breakfast la kunga fa la pipi si pipi la ko el papa ki pipi o vai o maka kama mafa o fesili le lo ma vau le atawa ai se wa mai ai lunga mata upule fato atasi no ele fa peto te fa yatu fa longo foi la le fa ngor kala fo mai o langa kala le misa se ko bifonga al maria ya ono auto fia te fa tau I leina ma vai leina ma nei ya antor fa to fa la inga sunga le fo mai ai fa mai lo mala na tala fa This is the only way these issues can be addressed by bringing them to the public attention. Ai fa ko fa ka sinku e fa leanga kusala fa leanga malo mo mele wingo la utala so it's political mankua mai se tato perunga I se fa tau mai tangata langa e le leia o lunga tau ya e maua uma kwa ya makanga kala lafi mau winga sa o kangaka mana tua mai le issue le tato fa ya tu fo I le fa pule le tai ori fiti ile oso ile observer fa pa mai I longa finga ngalo ai le aru mo ile official minionga ai oso fa pa tu lowa ngana fa fa ngofi ai oso fa pa sala lau mai lunga ma fa pe watu ia alulunga ile newspaper ia tayori ai sila foi la wo ko pu e aku ala kala tu lo le sunga ile ia doctor lungia ala winga wo fa tu o lea fai mai fatu atupu vai fela oi Dr. Lungia said that in his 25 years of service, this is the first time such incident has occurred at the National Hospital.
sau kuku akulunga Dr. Rungia Tito Kamu has confirmed that no breakfast was served to patients admitted across all wards and the emergency unit this morning. Lea kaua, ole me leo titau mawhaia vali na ia whaafonga mai lea tunuu. Whaako a kasi nga kupu e mawhai nga oso le me ka ore eskengi a one off. Ai oso mai roma le mele I lalo fa mai langala. Nga pā wā lea o le mea mau ke whaia I nga ia wha leo kele hei maka upungei. Ia kau lalolangi mero. Ia kau le lalolangi. Ia kau le lalolangi. O leo mai runga Republic kau le lalolangi. O ila le ufa leanga. Se wha, o le fasiri lo tuat. O se wha leanga le mea. Wha ko akasi nga kupu. E le ia isa nga kala wha apea mai. It happened twice or 3 times or more. Ai mau mai. If I put kufaru pa ko le mai first time. Mai. In 25 years. Wa engi pa ke ki pa uma me fa pe kupu ko 25 years. Le first time foi le. Foi lo ke fai akua. O le first time foi le nga happen mo se snap election foi le laka mai. In the 25 years. No, not in 25 years. Ele happen. 25 years. O le umi foi le kanun pan mia ku depa. Yeah. Last 25 years. Ele kupuela. Ele kupu. Nga kuwa ko kule pon kupu. O le ala le wing o mele mate avatua. Mana tua mai fo yo le make o ma ole ole ngale o ma prokalame. We identify issues. Le ngol mele ka uso su e ku samboa. O ai kongu le au yuka. O ai kongu kanga kasasao. O ai kongu kanga ka ia e lau fa ia e porkiki. O ai kanga ka ia ku ngemea. O fisiri ngu mera kasi a ngā leiro mawhawhau. O tau si sila la, o tau mau mai sa moa le mele na le pu e kungi. Kasi a ai whele lei mai runga. A le whaakali le, wai whela oi lang kala muli a. Toi vifo tasi a wha muli misa sorry, langa ka ua yor kusilia. Mai le vaenga muli. The Acting Director General Jangaloa Dr. Robert Thompson is expected to release an official statement later this afternoon. Ma vai la release la. Ole lo vengo from talanga le atua. Ole la ka penga le director la ya. Kuso ole wa ka penga as an official. Ale out. Ale wo so mai dia. Ole winga ngalo fa ko. Ya. Le wa punga mai ia va fa ka o mai le lalo langi. A ole expect Kuso whaikakala. Lenga! A where so kanga marmingska. That's what I'm saying. A whawhere lako kilpa ke kiele at whalmai. Ele o ye ngisi kupela ki kau kawa apa ngisi me whare ko. Wa menge pa yanko whai la kom kanga rung. A pio si me makanga lo kau paint mai. Ele angar whainga malo. Lenga ko ngulava. Sila foi lá. E awalo e processo mea. Le mate fai atupea ma fai atupea lava pea. E ai le processo mea. O le ale processo mea ngi. Mai cases mai akawa. E o le lasi alu ngol media. Yeah. It's the last option al kanga ka wale mfaya. Tongi mai loi ngol media. A e mua alu sao ar kanga kai o e alu sao io e sort out. Manga kua mai foi la amato e faiatu ke iso mo mau samueru le fa kwai alu fa fier official le kalia alu ifea alu for the media ma fiuro ngaru for the media sa mo local media se le ai ma se singa ke fia pick upinga ua pasolo fa ko asaulo inu fa penga foi le case le asi ko inga kulo le fionga mawala i vao le pera hin alufea nga uia mame uma lastly kongi mai runga I ne keisa fia me malise uma le lenga uia elise kusi a fia me le ango mai kusi I le ango mai anga le o le aur malo anga le o le aur malo sau markala o da le aur malo wa kau kilo le mele ele mingoi mai arwa kuro mama ua lunga I ina media e man to minga mo sau lunga media man ko inga wale ango ia I fia me yango wale ango vai nga fatu ha o mai so le wingo mele matitau mo fai avatu le ngo le ko fai ka wa kuro kusilili
soli fako akupu ale breakfast le kai ai punga mai lo mau ia me fa penga lo ku mo keleng ka mo lo observe ka mo o ai yo fa penga malako mkanga le ministry o me ilako e wona wa fa se ila o si mingiska tulo upo mongi ai la kilo le nganga na ole tua se fia lo to tangata ayate anga popole sao le fo mai le ma ye lo nganga ka ingai le fa pe fa tu tau te ufi le nga e sa wai runga ai ka kau o nga ave sao le janu e au mai ye runga le mele ave sao ile mingiska por kala acting wala le mo was CEO ioi onga mai le release ala ko e ka ule ko walanga e ka kaunga iloa ma mai se explanation pe esa ale o ese mele o mo so mai fo mai de tongi mai fa peru mai maula ro mingiska mo swing ska ngo fa peling fo mai mo ya ala ele power mala wala fa ye so so ko ya la ko to si la samo ya ole la vea le o se ka ko wa mio se o iare esa o ile nga ka mai kile ye sole se o ile nga imea ole le nga ile o mea e se le tava va ia tu la nga le wa fa tu la o mai tau personally sole a o manga punga mai le lo society la ko wia pingi mai la ko mea ale voi tate vai tu so fo malo loinga le foi la malanga mai la ko pingi mai ke roi e ile mele o tau lo pe eu tau fe tanga tai ele mele ka ke nga ko truck test ala ngol me kong fo o me kong fo no le na no foi tu was so mai me Faku was absolutely mai le tele o me punga mai le fa ali mai talo fai ya le mela le wota va to ya le ele to inga tu si fa pene ya na vai nga e tele le fisilingia vai ai le ma fau ya ma fisilingia tu ai foi ya po ape ai sea o tupu mai ile nei taimi ya o ai la ko ia de me e ko ia la ko le complain ongo le ngi ki fa ile me all the solutions o la we a ole malo ma ile tau matele u fa nga solo langa le wa mai fo ya ole wa matana tongi ma te tongi ya ai longa iska ka le fi pang pa pe or ba ngale ya ba au ya ka kai o ka mi me ka ko kalngol lo wai o ko ongo sa mai o sa me ko kikia o merka ko kai mi o sa e fa ka ko ngalo ai longa ese ka fa ngalo nga e fonga e ika ka ko ngame o longo winga la fa pe fa fe mo ko ko e ko me mo si ko le ka usa o ko nga fa punga nga e ma fuela le ika le ke vai ku ye ai le si ka pe mo lunga lo kala ngo fa le nga ka la ko ba kai mi ala ko angi la ko longi akan mo sa ka pe nga ka o ke fifia o que fia wa ke lo ele se me wa e me ko kongi wo o ke le wo la vai for ka vale la ko me la le o fa ko me le ko ya o fa sole a voi le te fa tu ole foto at to fa tau le tu sole overtime ole vaenga le fa no foi le loto ole foto a matale pa ya inga fo ele leva na feilo ai le tai ma fa urulunga uma matanga ruenga ile tawilo ile tau matesa yai manisho fo mai singia ile la tau vaenga na tu yai le tala o mai tatu ngaru ru fatasi manino yo au fala o tangata fo ile sa ngo mai ma mai news le nga fakarangor TV1 o le doctor lo sul di makausanga o fai ngaru nga so he is one of probably the most or senior doctor o le makanga luenga o le fato atu puli vaenga lea o feo ia ilau fato fala inga o le winga o la utala so le leile pule amana ia le watu puli fala velave wa misi le breakfast yes ele ia se kua inga wa aka uroma kua inga le overkaimi o le mano
onga wale ai se le to sila wale se tupe paketi na matua le mafaina faia ona o le tulanga sa fenga ita to mo fenga palo ta malo tosi ala winga lan fa metelanga ai se ana le tu ma a fai wa lima ka usanga o e fainga wenga ole vave mamuru le o lau sila ole loloto fatoi o loloto le o lau sila ole fo mai la ele ko sila mai ole sunga le li fo mai lena fai fa sea e le alto sila mai dokta urungia e nana o fai atu fato le fato a topu ele se me nana tia ai so le pule fatali se officially a mai se press release le pe na asa no mai a dokta tangaloa le nga acting le temine ele afternoon na mai la ia lono winga e fa manino me mata o mai fa malia mai fa ko ese mai al mele wa mo e punga mai au mai fa le ngala le mele wa mai bai lai ko meni matala tangata na fai lunga mala lau fai nga malo ai se furu kasi vai aso i ole pe ole overkaimi nga e fika le fa ma fau o fia me malanga ka mo vala speka ko e fo idele ola na le me la tupu pe afa pe le nga ile fio ese isi ai wa ku isi ran malo tele al fa no noanga tele fa no noanga eles volai ku ka kikiro no spepa asa me ngale bi no spepa le miska e ka ui po la se ma fu anga wale nga fa ile fa la ko story le o le TV1 la le mai al vangla ya mana tofo ya ko sira fia uma o ko sira fia uma kanga kai o fa le TV1 o ngumer kasile le vanga le io o tangata ia la no moana uma o la do io ya ele avaina ya tasile isu le ua musawilunga ya la fo mate tu le malo me se fo le fionga le ele minister ya matato camera nana pepe po to fa ola matulanga umalama ya wale le tulanga le anga iluma mo le tato wa matanga ngol so fo malo loina le ato